nyumba mugorora ibiganza uhoraho abane namwe mwese uhoraho abahumugisha mwese Mana ishimwe nabaye kaze mwese kandi no munsi twese turi bashasha kuko bamwe iyo bahora baraba siyo baraba uno munsi siko none kandi disposition yihindutse n'ibintu bitabihinduka no mu mutwe bimeze hari umunyeshuri mwiza azi kwiga aramenye naho ikintu cyari cyanditse siko none yari kare acacagwa bari bacanditse mu kuba cyane mu kuryo none rero nagomba nabwire ndababaze nkuko nabajije abandi nijoro imbere yuko usanga amakaze mbega mwicaye neza numvise yuko abari hari inyuma ntibandeme njyamo nibumva hari inyuma mwicaye neza aho rero ni byiza cyane mbega ngo murumva neza urabona bamaze kuba kure rwose rero urebe yego twariko turagerageza ngo turabe ko kwaguka sinzi ko zoza turashobora kwega sitike za turakwega turabe ko twokwigwa ariko murabona ko mbona mutanguye kuhuzura n'ikanisa itaraza rero tuza tubigenza gute kw'ikanisa igitangaza none rero mwihangane umuntu wese aho yicaye birashoboka yuko uticaye neza muko hari wicara kandi baguhinduriye ikibanza birumvikana mugabo mwihangane namimbwira abo muri protocole n'abandi bajeje ibikorwa ni dukoreshe kwihangana cyane umuntu ntabwo kwicara uko ashaka mugabo twicara ku kibanza kidutega kumera siko none ni mu ngoro y'Imana ntitwagirwa uko biri kose umwanya tumara hano n'uwikimaze gusumba yayindi yose tumara mu iwacu none rero twagomba dutange kaze aba hano mwese mwumva umugisha w'Imana reka rero turabe abashitsi batugendeye kuko twaravuze yuko twitegura kwama twakira abashitsi benshi aha mu mirambo abashitsi batugendeye rero bahagarara aho bari yego cyane ndabona mwaje kandi ni byiza mushishikare guhagarara ntawe doteri isoni guhabwa kaze mu ngoro y'Imana yego twabonye n'umudamu umuvugabutumwa w'ikarama kugira ngo uriya yicaye hajya kugorora ikiganza bakubone yego urabona ahandi bageze kure barabisaba abavugabutumwa b'abakenyezi kugira ngo natwe zotiza dushikire ego turahaye kaze mwese ndabona Nadeo umukristo w'igino umukozi w'Imana w'Igitega hariya kaze na Eliezer kandi imisi yari bayibishije tukabonana kaze cyane rwose mwese rero aho muri mwumva umugisha w'Imana mwumva umugisha w'Imana amen biganza basara mbere ko twakire mu izina rya nde Yesu Kristo abakorera iki kaze cyane turabandanya kwa kazi no gutanga wacu pastor yari izina ry'umuntu narimenye anyibariye kuri telefone nabavuga ni pastor mutama gusa ariko yitwa pastor Karebi ni pastor modeste yego cyane uyu mutama rega muramuhaye kaze yego agerera dukunda kubariye tuyabaye kazi no kuro biganza tumuhe kazi mwaye kazi mu izina ryande Yesu Kristo amukorera iki ameza girane natwe amen umuri ibintu bije imbere undi munsi azotumagara nga kuri bekiye muga asome murongo umwe basi sibyo none ega birashoboka ko kwagishobora kuvuga mugabo kandi ahagarare aturamutse mu ijambo ry'Imana bizoshoboka Yesu abahezage amen Pastor Gabriel na Pastor bo mu Kiyange bandumye yuko no batasha bazi bakarafasha ikanisa hariya none rero mwakiri ntacyo zabo amen ntacyo zo mu rugo amen kandi naho muniye mu polisi dukorana
yaje mu gitondo yavuze ko ntasho muzakire mu izina rya Yesu. Amen. None rero ni byiza n'ubumbanganya kuvuga ngo mwihanganire uko mbona mwicaye, mubyihanganire. Hanyuma protokole muza muragerageza kuza murashiramo agatebe ahantu hose mubona hari ikibanza mushiraho agatebe, ariko abantu bicara. N'uruhande rw'abaririmbyi ndabona ntibarahuzura rwose, hari n'abataragira imisoso myinshi. Abataragira imisoso myinshi rero baca begerana kugira ngo abandi baraho bicara. Bigoye ku bantu bameze nk'uku bantu, usanga bafise umwaga umubwiye ngo igibayo usanga atacyo bakoze. Ariko abo bataragira imisoso myinshi nta ngorane. Yego, none rero buke duhaguruke kugira ngo dusenge Imana. Undengane mukiza irangiye. Ntacyo wewe wakoze cyangwa jewe nakoze, ariko n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana buraduhagije. Haleluya. Kandi hariho n'imitwaro isigaye itararonka inyishu, ariko kandi byose biri bugende neza. Kaze marimwe nose kuturongore mu gusenga Imana. Turagushimiye mwami Yesu, urakoze Yesu, turagukengurukiye.